Karibu kwenye Moyo Ulioumia chaneli. Karibu ujifunze mambo mengi. Yamkini moyo wako umeumia, yamkini moyo wako huna furaha, moyo wako huna amani. Kuna vitu umekutana navyo vikakukosesha amani. Na kukaribisha kwenye chaneli pendwa Moyo Ulioumia. Pale utapata mafundisho, neno la Mungu, mistari ya Biblia itakayokupa moyo, mistari ya neno la Mungu, mafundisho mbalimbali ambapo utajengeka moyo wako, utapata tena furaha, utajipa nguvu na ujue kwamba Mungu ndiye anayeponya moyo. Na kuna vitu ambavyo hupaswi kuviweka ndani ya moyo wako. Ndio maana moyo wako unapaswa kuulinda sana. Na Mungu anasema kwamba linda sana moyo wako kuliko chochote unacholinda, maana huko ndiko kunakotoka chemchemi za uzima. Kwa hiyo jitahidi sana ulinde moyo wako. Karibu utapata mafundisho pale ulipoumia, ulipo shida utapata uponyaji. Karibu subscribe, comment ili upate kupata mafundisho zaidi.